همه تاجیکای روی دنیا را به سال نو تبریک میگویم. من دوست می‌دارم مخلصای خودم رو، کسی مرا احترام میکند من 10 برابر احترام میکنم و میخواهم که همه وقت در تاجیکستان زیبای نازنین من همه وقت سرسبز و خورم باشم و گل گل شکوفان باشم. من میفخرم که من دختر تاجیک هستم. Мои пожелания для своих дорогих слушателей, вообще для всех, для всего Таджикистана. Я желаю вам счастья, в первую очередь, благополучия в семье, это самое главное. И чтобы сбылись все ваши мечты, которые вы загадаете себе на Новый год. Я всех люблю, целую. Спасибо, ваша Мадина. من همه شهروندان جمهوری تاجیکستان رو به آمد سال نو میلادی تبریک و تهنیت گفتم و برای آنها از درگاه خداوند متعال تن صحت دل بیغم رو تمنا دارم تا این سال 2020 برای آنها با تمام خوشی گذرد. تشکر.